treba iskati občutek. Gremo, akcija. Audi Quattro, gremo! Lahko greš, Audi A4. Čutki fenomenalni, mislim, res ti pričarajo tisto občutek, ki ga na cesti upajmo nikoli ne boš doživel, kaj pomeni kontrola avtomobila v izrednih razmerah. To je to, kaj spad. Gre. Bravo, to. Mi uživamo na snegu z Audijem, super izkušnja. Super vožnja, dobri pogoji, dobra proga. Hvala Audiju za avtomobil. Imamo se fajn, uživamo in spavamo quattro pogon. Super, fantastično. Hvala Audiju za ta experience.